Nina udhocho ona musesia mutongo TV kethwa nindi tokwatania kwa ivindambi kana kethwa nindi ubingwe ya kamemeka kuni na udhocho na moko elito manithie mauvoala me mathangu ni maito ma omonde twekunikila mathangu maito ma omonde nene thangu ya The Daily Nation na ithangu ya The Standard niambia na mauvoala me nthini wa ithangu ya The Standard headline ile nengetwe thangu thini selfish union broad based at one kana kyo monde inde niwo ya mwaka umwe tina wa serikali ya Kenya Kwanza na ngwatanio ya Kenya ndongo ya ODM Raila Odinga ila mamoke bamwe na kosovia broad based government inde meacha kana ni selfish union kana ni makwatanie nondu wa itomo ina ilama maiwanie memeta kaini ndongo ya ODM Raila Odinga itina wakwatania na serikali ya Kenya Kwanza ndevi tuna wasia ula wetha naguo tevindani ya mautene ndevi twe aitetea ene ndethi akilite na kuende ya kukathia serikali ya Kenya Kwanza ithangu ni akeli ya The Standard nibo kwithia movo makonete indi itasia Jubaland ila siweta kwitha ibithukiie na kulika sokoni wa Mandera. Measa we have given up our sovereignty leaders tells Ruto on foreign troops. Indi mwathanyani wayo senator wa Mandela Ali Roba no melina kueta kana itasia Jubaland silikile soko wa Mandera na kana maskulu ni mabinge na mabiasala mabende ye maiweta kana ndi ende mekalite na via wa kuvithukia kana mavia wa kwa dhwani stray bullets. Minister wa usesei wa theni Kipchumba Murkomen na ile ana na ndeto isu na kwasekana bathingo itasia Jubaland sevanthi ya Kenya sisikie ni serikali no ule alira na maupoma kana bena ita si Mandera aisekana sisikie ni serikali mabolome vile thangoni akeli ya The Standard maboni asume thangoni akeli Nwithia mawoma konete Ruto UDA ward representative in another meeting of Asakaja Auster bid ni mawoma konete kikalo cha President William Ruto na atongo ma UDA kana ma MCA ma UDA muthanyani wayo ni matwa ise kikalo chake livala chambe matwa ise wakeli maimanda ziasi ya kutangi ya governor wa county Lovi Johnson Sakaja kumana na ma MCA kwenda kumunguthula kuma kibilani chake wetakwitha maimukonanya na maundu mana mautume muthuku obisi na kwetha ateo kwithuki isa na kuyanesia mawendi mono mavolo methile thangu ni akeli ya The Standard ithangu ni ya karatu ya The Standard nwithia judge orders DCI DPP to keep off doctor in surrogate child dispute ni mavo indi makoneche sibitali omwe maobisa ma DCI mathiendeka kutanesia na ndagitali etwa Dr. Sarita Sakuja ni gaina wa hospitali wa Maira vitro fertilization lo uithiana maundu ma surrogation kana indi nikisanga cha asiyamwe kana kopo kwitha matena utoni wa kukwata mwana na kwigwana na mundu ungi kuma kwiya ibu na itina wako kutetheka na mwana ainenga asiyasino nikisanga kila kibikite kotini na indi judge athenda maobisa ma DCI kutanesia kana mekolo tenda kitali usukumana na kisanga chuna kana mailite kumukita mobalo methele thanguni ya karatu ya The Standard thangesina karatu no hivi yani mawoma konete mutabanya mwangangania Paul Mackenzie weta kana indi jela ya Shimolatewa kwitha nane ngiwe kiwuki na sumu na kulia ukenywa na itina kupitwa kotini wa Tononoka Children's Court na indi mobisa alametha yela ni suma weta kana indi ko yela thithi ningana kiwo cha sova mayenda kuelewa ni hata kiwo cha sova kena biki ye Paul Mackenzie ndi itina wake kwa acha kana ithi kalite mithanyena ata yaleu kana kunywa kiwo aikisia thayo wake kumana na sumu aendeka kueleza indi ni hata sova isusi akiwuse na bikie abala une hii na kwenda thamiwe kuma yela ni ya Shimolatewa na kutoa wa yela ya Manyani kendo kila koti wa Shimolatewa unaleanile na kuwaita kana vena ngalama nene ya kumuthamisya yela ni ya Manyani mabalo methile thanguni ya karatu ithanguni ya kana ya The Standard travel lunches and teas gobble billions as health education starter
indi tina wa controller of budget kwika kuweta undu nazinyakango kuweta undu mbesa itumikite ni serikali eweta kana indi serikali nitumite lovia mingithi ni wa ndambuka cia banthi ya Kenya na ndambuka ingi cia nthi cia nza eweta kana indi national government budget national government obisi wa president notumite 2.4 billion nthini wa ndambuka cia banthi ya Kenya travel and loan despite calls for austerity kana indi itina wa kwitha sector sivyo kana mbia ikibathukanyo kwitha thimo isione wibo wa kisomo no la wa oiti serikali weta kwitha itumite mbesa mbingi nthini wa ndambuka. State House itumite 2.2 billion na the office of the president ikatumia milioni 224.4 million baweta kaende kwa muthenya State House itumia milioni 6 nthini wa ndambuka sioka mwakani wa kilovia ula uminite na uthela milioni 6 nthini wa ndambuka cia bamusi sioka ni mobolo methele thanguni ya kana kwatia thangu sino kuona undu indi no kuona undu budget ni break it down no tona kuionea indi ithanguni ya katano ya The Standard nuithia indi maboma kunete serikali kutawa ni mabiasala bilioni maana 525 billion nicho serikali itaitwe ni mabiasala maiweta kana me moisioni wa mabiasala mo kuthela ni maboloma ithanguni ya katano ya The Standard. Ithanguni ya thanthatu with Raila in his pocket, Ruto as a field day doing what he wants. Nini mobo alama nengeto wito nthini wa ithanguni ya The Standard ila ni selfish union wala indivyo weto itina wangwatanio kana itina wa broad based government kuseuvya yuni mwaka umwe weta kana indi Raila ni ito mustali nwambe kuma serikali mbitu kutetea ine ndimandhi ya Kenya na itina wakukwatania na serikali ya Kenya kwanza weto kukilia na kusia ise na kukunia moko serikali ya Kenya kwanza wanakwitha ithukumita hata weto indi ni kindu cha kwitungilia ni kwitha utongo-ini wa president uthiumwe ya Uhuru Kenyatta itina wa ngethi ya wiwa no weto kwitha indi akililie na kukwatania na kuthukumana na serikali weto ni mwaka umwe ju itina wa makwatania na indi be na wiwano ekauta mendeketha cia makwatania matone kwiko wiwa kubia iwetheka kwa Adani deal na itina ndongo ya ODM Raila Odinga weta kwitha indi anakathie kuweta kana Adani ya inzio vaumbe ni aiweta kwitha kana ya inthuku mobolo methele thanguni ya thanthatu ya The Standard. Thanguni ya nyanya The Standard from Kagwe to Duale. SHA scam epitome of deep road at the ministry. Andi ni ulusani ula wende na ukosewa nthini wa movea kana nthini wa walanio wa uiti wa SHA. Weweta indi SHA iweta kwitha inokite kwa ilia maondo iweta kana NHIF ni a failure. Tena indi SHA inokite kwa ilia maondo. Na indi maondo meweta kwitha maketi tothuki ya nthini wa walanio wa SHA mabilioni mambesa. Sia mwene nthi maya nthini wa kisanga chu. Indi ungua usiaisia wo minister wa uiti Aden Duale weta kwitha pena kisanga cha bilioni miongoli na ina 24 billion suspected SHA fraud ungua Aden Duale ibinda ya Dibora Barasa weta indi kwitha pena bilioni ya namwena inyasa vikie na kwa nthini wa digital health system under SHA ibinda la meki ya digitalization ya SHA 104 billion kusiweta kwitha siaie Susan Nakumiche vendani la wa minister wa uiti weto kitha indi pena 2.29 billion overpaid to NHIF. Peweta kainde ikwitha sia iwe yulu besa mbingi sia iwe 2.29 billion ungwe balonyo wa NHIF. Kwitha vaina skando ya bilioni 3.7 nthini wa unaicha wa neti sia umu na ingi bilioni ili 5.5 sia iye kwithi siko nanywa na unyaicha kana kuthowa HIV testing kits kana kits ya kuthima huwa wa HIV ibindani ya Motai Kagwe bilioni 1 kwitha bilioni 1 katono nyanya kwitha cia tumike ibindani ya COVID-19 scandal ni kati ilovia ila cia ite kana sithitwe na ulusa ni thini wa muvia wa uiti kuma thini wa serikali kana utongoi umubitu mabwasu methele thanguni ya nyanya ya The Standard. Ithanguni ya kenda ya The Standard, state will clear 5.3 billion defunct NHIF pending bills. CS promises kana indi
Minister wa Witade Ndwalo wetie kuiba bilioni 5 katono itatu ile itaitwa ni NHIF thini wa masivitali mekiva thukanyo ni mobolo methile thanguni yake na mabonge amethanguni cio yakenda city residents sound alarms as muggers terrorize the streets nekana indi kwitha ungei uweta kwitha indi ululuvie musieni wa Ilobi akua pamwe na NMV maikanyo yulwa kutumia simu cio kavinani kala matembete katikati wa musi wa Ilobi beta kwitha indi bena imwana cio beta na miyo miai si ready kana si tayari kutonya mundu ula ukulia unengana kindu kila ukwitwe NMV maitaba kwitha mengo no isiola siku kwitha cia Moisoni National Archives Kenyatta and the junction of Moi Avenue Mamangina areas Aga Khan Walk bus station na railways Moi Avenue junction and River Road and Lathis Road around Machakos country bus kana vandu vala ve no kuiwanga lesia kuthi museni wa masako beta kwitha kwina moisio mabolo methela thanguni ya kenda thanguni ya 10 we are in pain family of officer killed in a 80 crash mourns loss kana indi musi wa obisao mwe wa polisi ulo utiwe ni thayo AIT kwitha indi maende na kuhuya megula serikali kulikilela kwikithekana ni mama teve cia beta kwitha natiwe ni thayo kumana na mbanga ya lelo ni mobo alo methele thanguni ya 10 ya The Standard kwa kwatia thangu cio ya The Standard wikile kana niwe kwatia mobo wasu kwa withia ni thanguni ya The Daily Nation mobo alama ningeto wito ni mobo makonete kesomo baiweta kana indi ni batonyeka kana ebe na ukulyo yulu wasiana ila siekalile mutiani wa KPSEA bala siuthi puzzle of 123,000 missing grade 9 students kana indi kwitha sitatonya kwikalila mutiani unge kudetermine maskulu kana kudetermine career lame udi molo tokana indi itambia lame udi kuosa andene wakulika ndene wa imanisio cia senior secondary school mobalo methile thanguni ya keli ya The Daily Nation indi amanyiwa 123,000 meweta kwitha mekalile grade 6 KPSEA mwaka ni wa 2022 meweta kwitha indi ni batonye kama kalia kwikale mutiani ula ubaniwe kwikwa wa KJSEA Kenya Junior Secondary School kumanya indi ni maskulu mevananika na career pathway seva ile matona kuosa ndini wa mwaka wa 2026 na kutweka mubia wa kisomo ni wikirite 100% transition indi beoneka weweta kwitha bena ubaluku ndini wa transition ya kuthi grade 10 mobo alama ithanguni ya katatu UON students riot over withheld missing marks kana ni amanyiwa make maniso cha Lucha University of Nairobi kutwa isamia tianiyo kindu kila kinasukumia mobisa ma polisi kukana kumanya hecha na tear gas itunamo kwenda kuelegwa maximo balamai miasa kana ndi mathieti kila semester zao kuambiwa mata iletwe pala maximo mai na undu ki nicho chutuma mamanya undu umeotwaisia masomo boni mabolo methile thanguni ya katatu ya The Daily Nation. Thanguni ya kana ya The Daily Nation electronic procurement system itches kana indi ni movo makonete procurement ya serikali kwitha mitandao yote thukuma na ene procurement matatona ku access mitandao hii ni kana kule mawia ndene wa serikali movo la methanguni ya kana thanguni ya katano no movo makonete stall operation in counties agencies no movo makonete procurement cia serikali kwitha mitandao isite thukuma na matatona kume access mabwala methanguni ya thanthatu ya The Daily Nation politicians using AI to Gen Z voters kana undu ateti meutumia AI kwikithia kana indi ni masukumia undu mwe na amwe kamethite metumia AI kusukumia tongo ikuthukuma kindu kila ateti na moma kikumbate ile kwa wito mwingi meweta kwitha indi metumia AI kusukumia usakwani wa 2027 weta kwitha indi ma Gen Z no maimambe kuona nya utonyi wakana AI ni tonya kwa diola maundo ni mobalo methele thanguni ya thanthatu thanguni ya Mwanza why most parties could be locked out of future election kana niki siama mbingi sitono ubingi wanza ndine wa unyivani ula ukite weta kati wasiama ila siandikithitwe 91 bingi cia sonsto na kubingi wanza ndine wa by election 11 ni okotwa matuko miongole na Mwanza November etina waso kwitha site kwatia miyo ya uandikithia wa siama na indi nazenga thungwe wetwa kwitha aitula mote register of parties kana muandikithia wa siama kwitha indi
atatia kana teka kunikiliwa ciama kana ni cianitie miyao ila ikwendeka bewete kana indikati wa miyao ila yendeka ni kana chama chalite kwitha sina maubisi kauta thini wa county miongona na moza kana sina ubisi umwe thini wa county cionthe si miongona na moza ni kana kwikithia kana ni sietekelwa ta sietekelwa thini wa wandikithia wa ciama indi bewete kana milioni nyanya na milioni mana nyanya na nyanya 808.3 million ni sio allocate iwe national kuma kwa national treasury si allocate wa political parties 2023-2024 mwaka usu wa kilobia wandikithia wa ciama kana ubisi wa wandikithia wa ciama waneketwe milioni mana nyanya na nyanya katono itatu ni kana kutwa isya wandikithia wa ciama nzao ni mwavalo methile thanguni ya Monza ya The Daily Nation thanguni ya nyanya ruling quashing MCA's extra allowances upheld kanaindi nitina wa MCA kwenda kuongela ngwa mithala kana allowances ila metha mabienda SRC yamba kukwatilila uwendekethyo uwo ni mabolo methile thanguni ya nyanya ya The Daily Nation thanguni ya kumi ya The Daily Nation Waisakaja isn't off the hook yet he mends fences with MCA na hindi nitina wa ma MCA kwenda kumunguthola Sakaja kuma kibilane ndongo ya ODM imunenga mithenya 30 kwikithia kana ni watatu wa mathina la mevo kati wake na ma MCA netina kumana na chama cha UDA vo muthenya ni wa yono nengwe mithenya 20 kwikithia kana ni watatu wa mathina la we na ma MCA meo pengi sania ni kana kwikithia kana mathina ni mathela ni mavolo methela thanguni ya 10 ya The Daily Nation thanguni so ya 10 nithila mavo makonete minister wa witi Duale vows to stay put blames cartels for SHA controversy kana yasa kana we ndetia ndeuma yani mwanyani usu wake ni kwithwa nominate na ulinda ya manya maungeyo la mana twaisi wantheni wa walanyo wa SHA nicho kitumia weta kana nicho kitumia alame usukumia kwibetanga kwake obisini mekwiwa wone kwitha mathina myanya ya kutwa ise ongei ungu wa SHA na itina wamo kukonania Duale na ongei kana na ulusani ula wendeye muvyani kana walanyoni wa witi wa SHA mabala methanguni ya 10 ya The Daily Nation CS denies presence of foreign troops as fear grips Mandera kana ni mabala konete minister wa usesei wa theni Kipchumba Murkomen kuweta kana serikali ilisema uboma kana bengi ya Jubaland silikile sokoni wa Mandera na kulikilela omugo wa NNDC niso na itina wa senator wa county iso aliroba kuweta kana maskulu ni mabingi kana paingwa mabiasala maendeye kisione kiwindi yase kana kendo kila serikali yese ni kana bena akimbizi alama yeto kisione cha Mandera na kana paingwa ita ya Jubaland si kisione kiu ni mabwalo methile thanguni ye 12 ya The Daily Nation so ikithia kana niwe kwate thangu ya The Daily Nation wikwate mabwa so kwa withiano ni batu bika muthia wa kunikili witu wa mathangu kwi umuthi ndukathina sani kwithu wandi cio kithia na mwenu witu wa umuthi atumanithia yulu wa woi musio wa ciana cia kuma miaka 10 kana 10 mithenya nginya miaka 3 ni twabiti wa mwanya